Ebyobumbeki nibikwikibwaho Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za kampuni eziri kukirayo ubuhango n'obuhango omukora amabati. Ninkutangira program y'ebyobwombeki omuhereza ndi Privesa Kampura. Orwakatano rwahwire tukaba twine Engineer Jonan ari kutushoborera ahakuwa kubasa kwombeka karena ebintu eby'orukwetenga wabanoyenda kwombeka karena. Ejo program terahwireyo mwene rizoba nitwenda tujongereyo tugumize muna Engineer Jonan ari kutugambira n'ibintu by'orukwetenga kugira ngo twombeke karena eyo mutindo karina etarize kugwera omubire buce kandi karina eine amani ago kugira ngo ojimutize ja hansi cyabe cyombeko shirungi eco mutindo kandi eco murende tambara nanye program ebyo gombeki so aho tuyo musyenje hati omukugiye musyane tureba no yine mpaji zawo nizitandikira omumusinje ningane zitandikana heza kuheza omusinje nbantu nazitandikira wano setting ekizimbe yes nzoto ayita bases ezo bases mutu kuteka koro mweji ingeseje mpaji niyo kutandikira abo kubeje mpaji niyo ekizi no mweji kigamwe mpaji yes empaji kibe cyo kwekwata yes so niye kusupporting ekizimbe cyo nambone yatandikira mu mwanya tumesa ngutiya supporting ati yakora mu gosho gwayo so niyo tukutandikiraho netandikira hansi so hateje mpaji yanje yatandikira hansi neber muci ninji musyanaci kugira ngo ngere mpaje hamerera kwaterera cyombeko cyanje mutago empaje hamere n'ikirungi tangira no bine plan ro kugaidinga so empaje ne bero bintu bishatu ni bishatu konkande bibiri kare ine steel works ejo nemite himbwa tehimba yachikachejo tehimba tinda okay nkasi achitu kwa 16 T16 yes kurugera design architecture yatwire ako bani manyangwa akaba guided by the structural engineer so bareba mu 16 yesemerire konkubire bingi action yero common munonga ombizimbe bitu bya burijo kare nazite zikuraramu apartments za 1 to 2 stories T16 nunji nangwa no wakabana no basa kutambuza nka 5 story yes building kongoro kosa 16 so 16 no mutema gugumire wadebinja wakabeyi kago ne bagwinoko ignoringa ndenda bakore segitine ma ati no shanka architect a designingira kolom ajire mitehimbwa mukaga yes mushaka kore memirire ne kanya measurement yo mu square unkahire side mutema mukaga aha mukaga yochika otugana ko ese mitehimbwa munana ya T12 neza kunkora afana cyo tuchukora yari 16 koza 16 niko kubaje kuzayiringira abantu munonga imwe bakweta ba engineer abakorera abantu bito ko mbyaro mukujya mu zabanyire 16 nkori 12 ata n'ikide yokora mazima garo akashi no reba wakwatemde abatwire munana te atakore 12 ko 12 atakose size ejenje neza kutukora ngano bo washisha wensonga ine tensile strings etakusheta kwingana tensile strength yazo tekwingana under compression tekushana so there is what you call tension and compression burumite himba gwine specifications zago na namana gago no bunafugwa so wajya nkanku esibe byinji wishi eza no kushanga wakwisa oburemezi bwinji yokweda kandi ushanga washeshera uri ya sente ushange ninga sho wakwisa waleta ubuzwa ako tantu baba designing eje misingi na korobizi ine binje bakurebera yes niko nagamba no bakora geotechnical survey bajanga ngatakoze go mutehimba nguza ku withstandinga load rukinganeti akwana slab zezi designing bakubese njara korobizi zibakora ki zibakozesa so koromu nko kubaje ku designing architect engineer ngo no kujikozesa konkanka ko kutantu ukwano bubuza koromu era mitehimba era na nengo goto ibintu bibiri kureka no mu ngogoto yine cyo sometimes ngeze baka harumo zo kuta admixtures baziteka mu either kuyambaho enkogoto kusettinga speed ninga kuyamba enkogoto eta settinga speed kurugera weather conditions wano yembeka ko murtindo numunga harubu fuchi bwinji amizi
so na nechika chazimito yokosa necha mani so nibateka ma admixtures zikora kasanga engogote setting speed konka nebe kurenzya obwire weshemeye kuba netwara like long span ya structure admixtures of take up zile kwanza matching na long span so tukosa speed byinji munonga ano kwesa chiche mweni chichemiriri kana banichurunji nabakwa plan niyo engineer yokwe kwebuza abandi no sakwa no munyumurumo konka okombeka kuri ikintu cyangwa munonga to kino rukumanya kusinga yo apana okushoma owatanka kombeka in fact no watanka kushoma yes cyo ngo irize kushoma watakombeka no taka yijiri construction bizwe bintu bihinduka there's new technology coming in so ineguma no buza aho utamanya n'ikirunje kwebuza consultation nyoni kiragabara consultation is free buzo manye utashwara so ngo uri engineer apana tera mtahi wawe mujye cyanshobera eja kwaburemo okwema rira wenka umutshirunji n'ikirunje buza aha twarga mutehimwa nishashinde shitina momo twandukora koromeji ni twita formwork yes formwork nembaho zitokweze kugisabika mbere ebikwate nkogoto wano casting concrete so nisho cyakashate cyamani kikorera hamwe embaho nicikace kituru kukoresa hamba jezi embaho omurimo rwombeki tugeta kirundu hati aho tugeta kirundu no shanga nko mukatare harimo bagenda basaranka emitoma yes urwo mitoma emiyembe kartusi emisizi so kuja mu bitabire twinizina yabizo tuyata kirundu konka ari tweta boards yes boards remebeka these are marine boards zindi kugambo hati so marine boards nenunji nibazo bakazoni zukorwa purpose for formwork yes so choko banzanze bazine akabere ka smooth na niyombe inabakora ka skeleton buildings skeleton buildings nijo washanga warebere karina baya namnunga nkaba business arcade ushanga bayombeka banza bastora koromizonka bashuka sarabu bastora koromizi inu kweta kweta skeleton structure hat ko kuba okozise boards already zonzo kwa finishing nunji inabata kwetenga kwa kafutero plaster kuzikora finishing as long as wabo setting zire kurunji zire straight okoze compaction nunji atara muhane combs niko kushange kugoto isi nicara mino we itahamye hat ko kwesa kirundu obwiro mu kirundu ezembaho zitu zaburije no shanga wafuneza hane combs nuko kwa compacting onka tokufuna finish nunji nkaho kwesa marine boards zoze smooth nizokweza finish abonire ngaba kora skeletal structures ushanga utayetenga even amani bije batangira abo bafiringa koro mu bajikoneza ba painting then maybe bakora cladding abakona cladding niko kushanga batekaho glass zonka kebyo so marine boards nizo nunji wano kora formwork akubazo zugumere cyo kubanza ngeze mbaho zitsaburizo no basakwa no rutemwe musumari ushatu so tuzukosa tena yanga nka tuzonunji zimeza umuntu waburijo hazo umanazo zisera wensonga toka wano yombeka karina no basutaka kuzikosa reverb garaka konka marine boards zono ziye okurunji zikakazukora nahandi omwe yari engineer mulunji at for example twine floors zibiri konka twagura marine boards zo murundo goma kerante utagaga kugura bundi murundi aho kwantu squata kurunji ziri expensive konka mwazikoresa design cyo squata kurunji zikoro mu mugwitu guho atagaritse kugura materials unga kuna muntu wantu kwesa kirundo hano yizemba aho zaburijo zakora phase yo kubanza hamwe tsogaga gukora abo kuba nizigoma zaterwa kashana nizihete zaterwa enjura nabwo nizijunda mbenu nano kuzibika kwazo tukuwangi no kandi ngomuntu nkomuntu mayiza kazi kwatsa mukakaro nisa speed kuko marine board toxi apana nemo abantu bagikora okay manufacturers bakumanya kwa kushikora think kushenga kurunji but kukusima
tukugihemba ngo yayaka so nakikugambira ko ndetse umuntu nyituma nabasa kwija chukuri ninga so umuntu asayitaza hayigiri ya muteganisa ajya tumenka batakasuje kitu reka njose nayo baferwe konka akihemba ari kitayaka amaruwa so marine boards nunungi nisuka simu finish bonire niziyamba butafuna hanye ko muzezo kana ubuhangazi bazo n'ubuziyamba client okusevinga so rosho yempaji yanjeje nija najikoranta kugira ngo yempaji yanje hame kugira ngo yempaji yawe hame yes so columns zine class yazo buri tatu ine blinding hands akunwe munakanafu konka column zito ine class 25 so ito kangu kamili ko 20 tabura 20 tabura 1 to 1.5 to 3 emwe y'umusenyi twesa gauge box twesa kashawe mu yasementi twesa kahube emwe n'ekichweka zo mushenyi twesa kawubisha tu zamabari testing inkogoto yitu and ito tukakora tukatambura design architect yatwiri akata class 25 konka it is even better after testing in the laboratory tulia class 28 and something so it must to safe kusingana no kutwa bintu kiteka yeah so inkogoto yitu nukwiriye nukweta bintu tabura yeah so kuna arga hampaji niche chenche mekoni nyonjera warga hampaji wano yembeka karno yes hata unukora slab slab ati nyenda kumanya ebe biryo mu slab edge bija twateka muki kugira ngo ehame supporting ekikuza kuza hamutwe kandi nane chance supporting slab yitu erime bintu binga erimo echo kubanza erime mitehimba yes je mitehimba ya gauge shi twine mu T16 twine mu T20 yes T20 hinde areas tubura hatubura beam ngari mu T20 almost specific areas beam zezumwe zo zimwe atinka igor twire tanks so umulai nejo twinamu even na columns zo mulai nejo tuzirinke zabura hamwe so columns zo mulai ne ya tanks zo zikubaza mu T20 zo mu T20 even twine na main beams ukutanga niyo supporting ikintu kuvuga cyangwa nayo kendera ineji omana muti mu T20 so umusarabu tirime emitehimba yebeka bitakushana tina muna 12 ato umusarabu mu T12 ndikoyesa mutkweta ribs tweza gukora columns zitu tukora formwork no tukureta na marine board zitu tukazara supportinga hansi na cartoons so ayiguri ya boards tekaho ekivera kitu chaki nisto etikosanzo musingi wakatucharaho kugira ngo board zitu zitakafa abo kwatanaka kakoyesa higuru so nikijamba yaziki pinga board ziri clean then ata ayiguru tutekaho max spans abatakuzimanya amwe bachaka kubereba ka hardware zizumwe n'ibintu byibumba birume bituri nimangu matabambanya tata kuma mazina so tuna max spans zina measurements zitakushana ngokuba yine tuna srabe ningwa na nengu so nazo srabe mfu tuna max spans za measurement change so tuna mu mitahimba nemu srabe yona ne supporting marine boards na cartoons then ahi group tunaichezera then tunaho max spans kukiza kurenga max spans onoze ko muraini kurujera design okweli ya architect na kwada ine direction ira atambuzi so ate twarenga max span kandi bwegere max span na ndegere max span so umurubaje hagati ya zeza haroka space so ka space yako of course architect na guiding ka space akora asigo so space mwe tuteke mtayimwe ndizo eziro tweta ribs so aho watire T12 aho hari T12 so ribs zidu za T12 so ribs zezi nziyamba kwata bime ya kunuya na bime ya kuriya zigireta hamwe
then ugarakugara na space ndizo urayamna side ndizo ozisiba kugira ngo mwene ikintu kiri mu manya gusa gimo cyo kumuvinga no wakira after it's not shaken easily. Yeah, so after waweza kwa line ngevyo ataho electrical installation no kutani yukizara abo kubana ureba ko buturi esahi so tokakateka lokatera mu musarabo mwe batakashire nkogoto so tokuza kurinda ngo banzo heze no abo kuba tujya mu ninka sidi ngezi teza burijo zo kushanga wayombeke nji yawe watese mu no utahayo ahategere sarabo so toragarekeyo so tukora full conduit yita full conduit kugira ngo amashanyarazi nayo meraha atsindika waya agitambuzo kwara kwenda kubona so atoma na musarabu twine mu electrical works then musarabu ni yemwe twine mu na plumbing works ahandi kinare kubuza mu wamiza ho ntakwizera no wamiza mar kwizera abo kuba mu flow traps ezikuruga mu bathrooms mu kitchen so flow traps even na toilet naba toilets zinefu naba so kujita ninjira mu musarabu ningashi akwa toilets zine takushana haropi trap haraho AC haropi jerjera kunka obiro bwinji na yeni me futambura toilets twenda utushobore arho obukushanga ebyombeko byinji netibyombeka konka tuchiba tutakahereza level yo kubanza tuba twarebera mu cracks emshatuka nichiretwa cyo kubanza cracks ezo ziri sensitive munonga zibeto ibintu byinji no compaction ati foundation honka utarakozere slab hami ninga sho utaratambira steps zono kwa hansi gusa ko developing a cracks abeshonga utarebuze umusinje go kuza ku design ngana kikache kora atekaho batanga kupangi kugira ngo utaragire muri kugira ngo kushisha ubwire ukabignore wayombeko kwa no yenge noreba ngo uburemezi bw'injogo nubasa kureta kuraka yaba ekindi urukombe ko rupapa wana mbeke kintu cyerezo bwire uko numbuza to musingi amatafarago ni marabwire ki aho wire we gusetinge bene ki when cracks zirga bitu byinshi ubuta following a procedure kire ninga si overloading kandi ibintu bibiri kusingayo akabo wire bwinji ba bosses kakorewa ngemitemba nyingi amato gumudi yankora cyenyini konkano basa kwesa byinji ushange kandi wa pressinga omusingi hata omusingi go guhakane ngo abantu musa ngwahakana kujya mu ngana aroha bano kuba umuntu ko kurha oremerwa so cracks wale crack ya developing abunje no komaho uchondo bene ruganka hi then ugitereze because then haruna cracks ezirunomu awa madero zetu tukozesa na munongo mushenyi omushenyi ogugugu umwe tutubute stinga kugira ngo turebe mu gushemerire kuko me guru impurities hati impurities zezo nzi weakening materials zizindi ka cement then obwiro bwinshi umangu cement nyinje eji nayo tunungi wakweza kandi ndamu kuteka mu cement nyinje no hamya chombeko cyawe apana kangwe cyo kureberaho ngabize bitu yaburizo umuntu ndayombeka ikizimbe cyeye ayombekesa kahuba mukaga mukazoka meka cement hata kizafutera plastic leta mu atabara ushobosh kawubisha tu akarawaka hata process hangina mani konka itafaidi ya kufuteraho plastic na joints zo mushenyeze bayombekese nenafu so ahagatokwe naza space ekintu nche yahura njo kushanga ngeria cement yi watahero neska cement yahero ni Jessica konka kandi shanga neska yonka tekusikana n'ikindi kindi kiyashanga ikizimbe so iyo kibanenyweraha hato ko mundazo ka space na wateraho urarwo kudodoma urakasa undi so icyo nicyo kintu kibi cement nyingi nayo tunungi kirugira yo wagikozesa so icyo nkwesa ratios zikire so cement yo kwesa umusarabu ine kuba eriyeje kire tujo tukanteka mu nyingi munonga ko futeka mu nyingi munonga yane hardening yo kusetinga ebaruka ate yo cracks zimeze zitu
ni abaso butabara kugira ngo icyo cyaza kubo cyakore to buzira yes naza mu cracks ezo munonga kweza kushuka slab ubiro wingi nore bwa cracks yiguru bwaki washuka siyo wamushuka slab ahamushana hato go mushana nkora ni kugambira nti arobezo ko tadi mixtures bakuteko mu concrete ezo ari mixtures ziyamba eje kugoto wano kurumire bumushana watamba di mixtures zeta retarders ezo retarders zero rate nizichendeza a speed yokusika so what is tirem wano ndikumbire mu area mu mushana mwingi tumwisangu ezini chikusettinga speed kandi kusettinga speed hatana kamukoza mu bunyanga robe musarabo umwe ninga kandi wano yembe ko umwanya gufuka noteka mbere ko accelerators ezo mu ngogoto yawe so ezo nziyambaho umbere yo ufcheji kazi yambaho je ngogoto fata mangu so ba cracks mu bizo mu mbere ankejo overloading na improper bonding yes to make cracks then na whether turupendera program tendo tuhereze obutumwa ahari abagumemba reba program na munonga bari kutekateka kutandika okombeka ubutumwa bundi kuhereza abakutureba cyo kubanza mwebare kunda kombeka akwa y'umutari twakubasize kubaho mwebare kutereze mirumo ramwe katari mu gishogo na musebo nabo batwire mirumo mwebare munonga kandi nabatakizere nimbo tubakira cyo kabara abantu mwe yunire abombeki abari approved mwe yitanire companies nobusana kuzo mu company ushange toraje base yona ngofune yo muntu munywane tinyoti nyine shonga nashanga munywane mutayi wanje ayino muri musambo ya nakora nayonjara natunguka akana nishemeruka munonga akon tona twenda kubaji so no basa kwishira oyo tutebeze imbere yawe tukumanyise kwenye kwa tuguiding audio tinda base bionde miranda byemo unkanyi mumpo muntu arokubasa kunkorera tumukoreza no kwa chi so mweyitanire ba engineers abakubanye cyo kora tuburu washanga site kozo zo kushanga foreman ha site azure reflector azure helmet ari mu safety boots are smart obi wamuje engineer sebo lirota najati no sakushanga foreman tuchumeza mu bari engineer apana foreman nabasa kuba engineer nazo bataba engineer nabasa nabayinde kuba ina ideas zachi engineering foreman nabasa no mwebembezi umpiki ngombandu ubona azaza indi skills zo kombeka kandi nabasana kwebembera abantu so yiwaka ko kaba no wari ukaza wamuzo engineer atakwa yanga kuinje najati kashika nini which is okay aru konkari yo kuza kombeka notala funa muntu oshikire so nicho yo kore consultation is free twarakire kawe uze afune cyo shinde kwa nofuna then ikindi kinkabara abantu mwine kuba ni muntu muhaburwa mu mishira aba engineers bacibagambira muri no setengeze bakubagambira bacikugambira mitendere gine cyo shamwe ni na takwendeza takwendo yombeke ngo biro umwe nana kuyamba so mubahereza amatumba huritize na mwabahereze mirumu mubesigi manya kankugambira kirayade nakwereza umurumo dirakta ombe go akutahuriya munusha akutamisa umurumo urawa gutamutashye umuntu wo mu murumo kamwesiga kankugambira amazima garugo hatito nyo niza kukombekera hari ibintu bintakakora nkaba mwe bakora because I'm professional ukwiba siminti kashikundi ibe siminti wabarezo kunsasora kashikundi ibe siminti nayo mbe karusho zitashira so kunka abamwe ko kubura kumwesiga kandi nakasente wakamuhereza uri kumunyigishiriza agakubisha nawo kata kunyesiga akisimenta na nyakanto akamwigese iyo noza kujya no reba joints bumbishire ngo takumayiciro so konka ko kwesiga umuntu ahurira ko yakora ayino businge then aho naje kumbya mu adjusting mbe flexible mwana muganira yakwabire ikintu jezo umucenge aho tamucenga niyo gara kubuza handi aza kumanya because niwe ne banyane bawa bayombekeye ngashi abakumenya kombeka babuze then ibyo bakamageze uburebwe cyo yakugambira kicire akana basa kutuma materials akwana umuri mugora okay
atambure konka zitari z'umunsi so n'ikirungi gukurikiza ba engineers bawe ukabesiga mukaba abanywani mukoro mukagomba abanywani bene kine kinye kubahabura mwana mutanka kombeka mufune agreement muhandika kanto hansi bibya nanka niza kombeta no kunyombeta loze yazenga n'indiezi mutanda nicho mufune agreement mujiro ngo wayombeka kuruga phase akuruga reveti mpaka ariyeje tucheza ine kutambura mbere kwingana ki mbira buti mu mpatsi kwingana ki ninkweki hata humbe namumakufa namu conflicts ino kusolvinga ko mwendagano yanyu konka hata rondagano yona umuntu nakuyakana omuno bano banza kirayandi tayine sente zo kukora mbiro bwo kuzenderamu umwe muri mu mbe cyakireba yanyigisizwa zo mba mateka kikoma mateka uri amuyakana ati kumumanya konka wako inendagano erho signature zanyu ningashi kubagabaho attached photo hakija identity cards ma attaching ID ye naniwe buri wamafune copy tuje turi gukora akuyakano wiro so endagano nini nunji yebare munonga kutayisa site yo yebare munonga niyo kutishera abativu westi mtubasima munonga abokwe hayo koje sihanga twinanye ninjira kubare munonga hazanye jiro byinshi imizano entertainment so mwebare munonga mazima mwebare koje sihanga magman mureta program inkezi binyi bakwegera anabaka akatari nyobi nabandi binyi mwabashikira n'icyo matoro biye bari mwatishikira mwafuna information ahitaza bakurunje mutsasire nito kigabantu konkito ntubasima munonga abo kwehe mukashika amuntu waburizo kandi makamwisa information mu gihe waburizo mu waburizo kandi kindi oribu bitu nuwongira mani mwartambuza Engineer Jonan yatugambira ngo waza kuhereza contractor ninga engineer omunomo gwawe making sure ngo hine cyandikwe cyumwakoresa hine cyandikwe cyumwahandika kugira ngo buri step yimurahikeho obe no manyango niyeje inatiro mu cyandiko ni yitwatiro mu ndagano tino waryangatana samugenzo so ninjira no reba ngo endagano omyo kombekane kikuru munonga endagano ni kikuru kugira ngo iwe omwombeki niwe owahereza sente ngo engineer kombechere nebagita mwena kugira ngo mutakari yangatanisa program eji ne kushibwaho abakiboko mabati abari kugira ngo nibo bonka abina mabati ago mutindo nibo bonka abina mabati ago buhangazi kandi nibo bonka abini bate eriyo kuteka hanju yawe okajoti yes nayombekeza kiboko abakiboko tubakwereza mabati bonka nibakombechera wano ndabakombechereza business zawe amaju apartments nibakombechera bine abombeche barungi abakubasa kukwereza obuherezo omuhereza ndi Private Kampura aha kamera nabanyineho asafuri yahebwa turebane orwakatano rukwija shahemwe mwabazi Ebyobwombeki byaba nibikwikibwaho Kiboko mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucirayo ubuhango n'ubuhango omukora mabati umuri East Africa